Abdi sambut. Iya, kapten pertama pengayapan interior yin, burung kawitin.
sambut puput, makin langsung pengayap kaping kali, panjang rigide sangyang ibu pertiwi. Lurus. Ya, sampun, ngelantur mangke ringsor, surya, gelar kano, lurus. Ini sampun, ngelantur mangke bakti. Ya sampun mangkin lantur ide besar guru dadi sangyang kapini roh ring sangyang rariangon lurus. Sana mangken ring ayun, ide betara ring ayun, lurus, Mariam.